waragina bayaku jahilu efawa kamemmi Allah subhanahu wa ta'ala behe ma'rifa Allah subhanahu wa ta'ala ge ma'rifa ekalange wodigem wa kama ekalange wodigem wa tan gina muslimunna kannege miadu edduha ko ashabu bekalaku ekalege faanuge alo anhinegge muunumatiga jehi ei enage bakaritakum bakatte ziube jahaganegen gendiyama ziuba kiye wolfen as enage bakaritakum bakatte jahaganegen gendiyama ena e bakarita balahattan kanda alafawa alo anhenage muunumatiga ena jehi mikam mihem wumun ena wala deravejje fahun deravegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan as ena midannawni allah ge rasulay timannage alo anhenage muunumatiga jehijje ehen kamun ege badaluga timanna beenwani ena minivan kurumashe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani anhem miha yak gennashe ena ki mu'minetto belma ei mu'minu alaku minivan kurun ege aslu sawabu Allah subhanahu wa ta'ala wafani mu'minu alaku minivan kurun ehindu e sahabi ena genama rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhem miha suwal kurawani aina allah ko bahe Allah wodigem wani konta ko hai ehindu anhem miha uda ishare koffa denne fis sama Allah wodigem wani udu gaye den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis lo kurabani man ana timan kalege faana ki ka ko hai ehindu anhem miha dannawani anta rasulullah kalege faana ki Allah ge rasulay ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faana ko sahabiyan hadis lo kurabani a'tiqha fa innaha mu'mina e anhem miha minivan kurashe ena ki hama kashawarum bes mu'mineke ema ena besen ki Allah subhanahu wa taala bodigem witan de suwal rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuravi ei Allah behe gotum den rasulullah sallallahu alaihi wasallam behe gotum mi de kanta hoge maccan islam din binawege mani ei Allah subhanahu wa taala ge irshad hoge maccara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge irshad hoge macca mi deen binawege mani ehen kamun ekalege faana e alo anhem mi haya kuri hama ekane me desuwal e desuwaluge jawab rangalumu ekalege faana e hadis ful kuravi hama karawarum bes anhem mi haya ki mu'mineke ehen kamun emme furatama kamaka algon men denegannan jeheni Allah subhanahu wa taala behe gotum ekalange bodige mani konta hukama ekalange wujuduga waka Allah subhanahu wa taala bodige mani hain uduge matigawa kandegge matigawa arushuge matiga ekalange istiwaye bodige mani duniya uda demeduga duniya fennam mi onna uda demeduga rastaye ki fassate ka haruge digu rasta hama den miyoin uda den devana uda demeduga rastaye ki sama fassate ka haruge digu rasta egota komme udaka anen uda demeduga rastaye ki fassate ka haruge digu rasta egota gos e haivana uduga matigawa kanduge fumminuga ve sore fassate ka haruge digu rasta daturu kura mi haku fassate ka ahar wanden daturu kurima eru e fora hisabaka e durumin be uda bima demeduga adi e kanduge fumminuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis lo kurawani Allah subhanahu wa taala ge arsh wani e kanduge mati gaye e arshu hippawage miyadu tibbevi hataru malaikatun e arshu hippawage arshu ufulumattaka tibbevi hataru malaikatun ebe kalunge namakam mi kiyani hamalatul arsh arshu hippawa malaikatun ebe kalunge namakam mi kiyani hamalatul arsh ei hataru malaikatun qiyamah doga arshu hippawane am malaikatun qur'an ga Allah karan wa yahmil arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya qiyamah doga arshu hippawan annana am malaikatun miyadu arshu hippawagen tibi hataru malaikatun ebe kalunge bodumina behe gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis lo kurawani e kandoge fengando arani ebe kalunge tambi katta hamayesh ehen riwayat ek gannani ebe kalunge kakula hamayesh e kandoge fengando arani den ebe kalunge bodumin tasawwur kure qur'an ga Allah wahi kurawani ar-rahman ala al-arsh istawa rahman Allah subhanahu wa taala wani arshuge matige istiwa e bodige den qur'anu ekalange uduga wa kamuge anet dalilaki amintum man fis samai an yursila alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa nadhir uduga ewa faratat yaba mihum birunu gannani heyye
e farai tiba mi hunge maccan hilaga ware wessawa faana kama tiba mi birunu gannani udugawa Allah Qur'an ka Allah koran udugawa Allah den Allah subhanahu wa taala istiwae wodigen wani kon gotaka e suwalu ei insana ge hitat tasawwur nu kurevene ei ege jawab ei ekalaange zaatu fula ekashigen wa gotaka ekalaange arshuge mati wodigen wani envima huriha muslimun qabul kuran jen Allah subhanahu wa taala wodigen wani uduga kama huriha faratakunu Allah subhanahu wa taala huriha farategge wodigen wa kama dawa kurun ei ahlus sunnah wal jamaatu ga aqida enno sunnah jamaatu ga ahlu weringe aqida enno ei kiye Allah subhanahu wa taala huriha tanegge wodigen wa kama bunu bayin ilmerin ifada bunun ei kufruge bahekkama bes vidalo febe huri imam bukhari ustad ei imam hammad rahimahullah ekadek fana vidalwani Allah subhanahu wa taala ekalange uduga arshuge matiga wodigen wa kama kirti qur'anuga evani sifa kurawwa fe kirti qur'anuga Allah subhanahu wa taala ekalange zaat fula sifa kurawwi kamaka inkar ko fe mihai ki kafarak em Allah subhanahu wa taala ekalange zaat fulan evani sifa kurawwa fe ekalange uduga wodigen wa kama haywana uduge matiga wa arshuge matiga Allah subhanahu wa taala wodigen wa kan ekalange kirti qur'anuga evani bayan kurawwa adi hama ifaten rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfuru takum sevani ekan sabitwa